Nabirye nina kwa tifuniye kuyisa nuwoireze kandi wo wakola ensobi certificate kola nsobi ntya omukazi ne yankozesa ensobi yakolesa ati omukazi iwaye twidinga wazalibwanga oli mukazi oli ni certificate eko Nabirye nindaga muntu wandi bakubye oti ninze ki Nabirye oti ninze Nabirye akayi wajjanga ko oti ni waki mu isabiri anti omukazi ne yamperine ne yamperine ali isabiri yakimu era yandagira nvale mpale nga akoba ne musada so nache bunya dozo unko ba saino ne mukazi toba butufu byansobera nasobera so ngawe nkobi wawe sabyo kogera oli nabyo ngojire kuli yeyo Katonda nakuyamba noterera ndikwesiba bandi ko saino Katonda nakola ki nakuyamba kuba chuli ntekada Katonda noterera kiki kyo wegombe yo kuliya tobairo wiranga nokuba tinifuna kumukisa kujja kukuliya ngojira kumuseda abazungu kuba nga utukomenti basobola bajja kuva Kenya wano bakwongerayo basobola okwongerayo nojja munsede abazungu kiki obairo wegombanga ebiroto byo wakuba oba kino wentuuka eyo kino tenegomba oba kyenegomba ng'okuva obuto nakuba nti kyetaaga mbeeku ku n'isente era ze nambeeku ku bulungi era nali mukuku kunendowooza nti singa Katonda abanambye najjaku ku mubazungu eyo nalibeere bulungi kuba bo tibasosola kwegamba bafaayo ino kale ku muntu omulema nga nze kyova obona naye neino ntuukeyo okukwate nendera Katonda anambe era wembanga ntuuseyo nimbaku ku bulungi ndakuzimba akayumba kange kuba nina obuyumba bwenegombanga buti mpega ati obwo bwendi kubona eno bubaati bumyufu obwo ogeba kuzimba kalina nzimbe kukuzena kakalina ninjiramu ku nkobe nti kusinzira kumbererere kubwenali nti n'abantu nalira sawa eno oyenda akola bintu birumya mwajoki tenda mulumya kuba mwajule nazira musango yankuma akaseera ako tena namukuma akaseera ako aye nga woba ofunye kasente eyo kuliya nga bakoleyo akakasente kuba abokulya tebalinga bana Uganda eyo wojjayo okweba kuwaako akasente kapoke pala abazungu basobola kuwaayo ku akasente osobola okuweereza kuba mwaju nti webesewo ongeri yakukuumamu okumala emyaka egyo ajajjemu emyaka 12 nga mulwala ngaakufumbira werebire bya bedding byali nga birema aye yakufumbiranga yakuwolezanga osobola okumuwaayo okuwaako wamusima kuko muwaayo kuku kuba obeewo olweddeera mmere muwa kuku weereyo byabyogera atyo nga bwe yabyogera era nga gasaba timwima atuma abaana era bedda baano na sente namuwa yadde yagula byabayenze ati mwala bugaito bwakutwika sente damere waka manda biki ebyo obusente bwemba mpaka isera nabutula nabumu era wembanga Katonda ayambye nafuna mubererawo oku ayi gwensinga okubererawo maama nabaganda bange ate oba ofuniyo ku sente muzeeyiwo muzeeyi yakoba mutakwidi buli saawa eno nani yotwalanga muzeeyiwo oba yakyogeza mu busungu tidi kuko oba yakyogeza mu busungu nze gwembere ndi nga ni muzeeyi nkaali kubaana ndowooza indi nti oba nina muzeeyi wange owundi tibonangako okuva nazaalibwa ni maama yavaawo yandekaawo oyo gwendidde nga baaba nzira wundi so olowooza bakyayogera ebigambo bino yatya kamera oba yabona nga bimutabwire bimusumbwire kyoba yayogera eki yakwegaana oba yakikukoba kuko okuva eira nga kati oli mwana we ntankubanga kwaye nsuubira bya mutama ebyokufulumafuluma ku mawulire nga byafulumira tabibona bamutaaku bamwogeza ebigambo kulwanze olumaliza tabona kigenderwa kiba kigire mu maiso kyova yakoba ati yabikoowa nsubira nekyekya nawo obuzibu obubwe n'endowooza de kale oli kwa media
abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndi Yazid Yolisigira owebisadde mu bikado. Ndi Nabirye eyazaalibwa nga aliko ebitundu bibiri, ekyomusada n'ekyomukazi. Aliko amabeere, biki ebindi byoliku, aliko amabeere, aliko akabina, mbw aliko hipusi, akavuyo asala kabakazi, alini obutuli mu matu. Watamu ku yaringo omwo menti dali muto biseera ebyo nga ndi musikaati nga negomba emisono egy'abawala. butigagivaako tuwegomba misono gy'abakazi buli saawa eno. Tiyegomba Ate buli saawa eno wasiba ku kawiivu oba obuviiri buno obw'abakazi? Tisiwangako. Were penso Waire oli wakutaamu omukisa n'akuba ati oyambala egoma nsi osibe n'akaviiri. tisobola tisobola kuba tyenda. So buti ebyabazungu tuwegomba kufuna ku mukazi muzungu akali wawuna kunkyo no bali bakulongosa nga kankobe nosigala nga oli musaada. Osobola okuwuna kunkyo bafuna omukazi omuzungu ng'akuwaire omukisa omwikiriza? Nga muto muto. Ate obakulongosa nosigala ng'oli mukazi oyikiriza omusaada omuzungu oba toyenda bazungu? Mwikiriza kuba banantuusisa ku ekyo. Mwikiriza. Okay. So tuli kumaliriza Nabirye, tukulekere ojje mu lugendo lwo nezijjaso tukobere kuko abantu bategere ki ekiriwo niyo tugire nga twogeranga ebikugema ku bulamu bwo. Nze mbasaba kusigala nga bansabira basobole kuba nti bongeramu obuyambi era mboneke nga ntuuka ku ekyo kye nasaba. Bajje mu maiso nga bangemerwa ekisa n'ebyo bye twalimu n'omukazi okwerangira. Nze omukazi ye tayenda kuswala olw'ensonga ye ayendayenda ino kale abasaada. So tiyayenda kweyanikayanika atyo nze muswaza kolo kale nobimu kwogera atyo kuba gembula mu sente tiba muntu gemba ni sente nabo muntu gyali. So ebiseera ebyo mbeere ndi mwavu era nga bwe natandika ensonga dange nga ndi mwavu. Mwene niwo wamwenderanga abasaada mwene wamukobekeza nga wena akuwalya ku sente. Ebyo bifu bigambo byali bya bulimba ebyo. Mbunga n'abasaada baida munumba mwasula basatu wabaleka baba kumbali wali wena gabo omwo. Mbunga omusaada wakolesa amaani no nga ali kuwomerwa mbuwekoloza era nga bajawa mu maiso mwaju yabitukoba. Bya bulimba. Okay. Kale so buti saawa eno mbu kameramani ali kukoba mwaju okamwenda tokamwenda? Tisobola kubasa eno nti timwenda kuba nkali Uganda wenja nindira nga azirawo tirumu olw'ensonga ibanga lyemba amaze nga ndi eyo mba mweso niwe. Mwaju amwenda ino atambwire n'omwami ono nga nali kumuwerekerako mu lugendo lwe atukobere mbu ali kujja kumutuusa oba Nairobi oba wa. So ali wano ajja kutokobera. Sebo tukwaniriza ku YY Media. Nzi Yazid Yolisigira owebisadde mu bikado. Niwe ani amainago? Nze bandeta Kozala Salongo Banol nga mperekeire ku mwanaze ate ruyi muganda wange aye nga nze lwaki nkuba nti mwanaze okuva obuto muzeeyi yali nga amugulike mu dada waife nga ni Nabirye ate nga muzeeyi yena tiyeyendera kumugulika muki mu dada eyaliiba nemwene kuba ati oyo ni mama wo.
kale ife nga bakulu be twakulanga tudinga dada waife era twaja kutuusa mu bukulu buno bwetugira okubona nga lwaki muzeege okuyeti babawo akembu yamugulika mulina lya mama we lwaki mu bukulu muno ate baba wava yamwegala ti mwana we kwegamba nze kwekyo ekyokuba nga amwegaine mbaire nga tukiwulira kubanga ebyo biba byabwegakanga bubaliwo ne muzeeyi kuba nze ebiseera ebisinga mba nebeera wange. Ewe okola ki? Nze ndi musadde musawo. Oli musawo wa kinansi wa bisolo wa ndi musadde musawo wa kinansi. Niwe owirenga wawanga Nabirye emiti wami tesobola muwa miti kubanga oyo mwainaze. Aye nze bwe mbewo wangeka nawulira nga bankubira wankwata ate Nabirye yaddiye ku n'abamawulire waka ate aye mbu muzeeyi bwe bamubuuziza yabakobya ati oyo ti mwana oyo ti mwidi. Zena nasigala nga nkyewuuniza akuba muzeeyi mwene naidi kuba mpera noife tuli baana buuna kunti muzeeyi n'agaba emigabo gye egy'abaana nayima Nabirye iwe nga iwe okuzenga muzeeyi akanga ti Nabirye muganda wo owulira otya muli nga amwimye ife yatuwa mpulira bubi kubanga azira gandige banamugaba nti anafunawo omugabo gwe era olwedde alina kufuna ku mugabo gwa muzeeyi. So tukobere kuongayige muganda wa Nabirye ensonga natodibaire mwino ayi wena tukobere ku luyiro bino ebya Nabirye okuba nti iwe mukubona Nabirye aliko ebitundu ekyomusada n'ekyomukazi kwiwe Nabirye muki mukazi musada? Nze mukubona kusinziira kuba bakuba nti eriyo mukulu agayirugala nakola ki nababona kusinziira mu mbeera yenalera nze nalera Nabirye kuba muto wanu mainere nalera natuuka gemulekerera nga ali kujja kukula kusinziira ku mbeera nandisabye nti Nabirye abazungu baba kumuyamba bandi muyambe yabo omukazi kubanga ekyobukazi paati ey'obukazi nesinga kuba nene kuba amabere paati ya kikazi n'okufukamira afukamira ate okuva enumere ekigemagana n'ekisaada kyali ku kitono ayi nga lwaki tomukobanga enuma eyobera edi amazima nga niwe oba nayo ayi mubana amazima albakubira Nabirye nga lwaki tomukoba oti Nabirye fuuka mukazi kuba niye buli ena akakaati ayenda kuba musaada perano abaana abawala oba abaana abato yetuli enuma eno bazibu niwe mukoti muna yeibwegana akoba ti benze buti mperano gano nagangasa mperano getwenanga kitwewunisanga tukuba ndowooza bwe yakula yeyongera ku okuleega kuko yasobola okuba nga yeganga okuba naki kuba tomugembule mukulu mwali mulowooza ati oba oli awo akantu kawanvuwaganvuwamu aye ekyo kyo kitukoze bulungi nti agali ekibi ekirungi kikola ki kiddawo pirano ekyo kyalinga ekinaida okukola ki okututaasa oba okumutaasa. Kyendi kusaba nsaba agumiikirize era ayikaikane ekinaabaawo nga nekikola kitambule kubanga mpera tasitaida kusobola kufuuka musaada aye nga amabeere gakola ki gagwa genda okponsa oba oluisi kati Katonda yayinza okuba yatamula amagi agazaala tuyinza okuba nga tufuirwa eizaire nga liri omu aye aba nga aikirizaganya nibale nafuuka omukazi ayinza ofuna omusaada bazaala ku izaire yena yabaawo. Lwaki nga famire mwalemerwa okutwala Nabirye mu idwaliro abasawo okumubona nga kali muto okusigazaako ekitundu kirala nga imwe nga famire embeera ya muzeeyi ng'azira ku ssente
ate nife twena nga tetusobola kweganga kumutwala ku kintu ng'ekyo kuba kinene okukutwala kutoola ku kino bakyuse kino bayize kukire sente dibambitirivu mperano awo gaba nga gaidirawo obugayaavu eno bwakola ki bwakula. So wena tukobere ku walikuwa wa media ndi Yolisigira Yazid ono lugendo lwa Nabirye okujja kuliya iwe nga muganda we bamwanina amawulire gaidi agafunye otya era wakisanukire? Amawulire bwe gaidi nagasanukire era nawulira nga nfunye ekisano mu mutima mule nabona nga kinatuwewulaku obuzito bw'okweraliikirira kuba tubaire tulimu matiiga ab'ekyalo abandi ati musaada ayenda abaana baife abandi ati be mukazi abandi ati ate atwendera abakazi abandi ati be tatwendera mperano twabanga okumutoola mu butemu obubonabona tukuba nti Katonda yayambye. So olugendo lwe ali kutambula atya muli kutambula mutya oli kumuwerekera paka wa? Olugendo lwe kusinziira ku mbeera ndi kumuwerekera ku paka Busia muleke nga mugemisa abali kumwetaaga olwoni nsobola okuba nga zena ndolokera okuyiro wange emayuge mbenga zena nkola kujange kuba zena banindirira abali kunenda. So aye iwe obufumbo bwaibwe obeera obona otya ne omukyalo ono Mwajuma Kagoya iwe ng'omuntu wa Nabirye obeera obona otya obufumbo bwaibwe? Obufumbo bwabwe tubukwewuunisa Nabirye ali kwamabeere n'omukazi yena ali kwamabeere omukazi nakoba ate yansaba tukuumagana olw'embeera olwokuba nti yajja yandidandabisa nga ndi mulwaire wa kidaada ati kale neyakola kundidandaba nakinaki ati kale zena nakkiriza tukuumagane ate era yakuba ati tonvaamu tube ekirala onkuume zena nkukuume. Namubuuza nti aye kikyene ekikola kuye ki yankuba ati muna lwakuba nti ki aye mukazi munange ati kuba ezira kibaawo kyona kyona. Namubuuza nti aye alwala oba be ati okujja mu nsonga yali ajanga aye yamala yajja mu bazungu bamukola ki bamukuba empiso yabanga takajja mu periods zena nabanga maze okumufunamu byemufunamu nakuba tuzira kyakola nga Nabirye yenda ino Mwaju abe mukazi wasigale mu kika kyaimwe oyo ali mukwano gwaino bana abasaadde abagire nga basala mu Mwaju kumbali imwe abantu ba Nabirye abavubuka abesobola lwaki timwavaayo nimugwanga Mwaju lunda oba mbuto nazala abaana ngaye basala baimwe ngoye bino bizizawo bino lwaki temwakikola? Mukazi yali aidye lwaki imwe tumwayenda Mwaju azale nga abaana nga Nabirye akuuma aye nga abaana bamukika kuba amayina mugulika malala ago pera no kiba kizibu olw'ensonga kizibu okukakasa kubanga munaife Nabirye akuba ati nafuuka musaada mperano iwe kizibu okuvaayo niwetengerera n'okuba oti mperano munole tasobola nze kankuzalenga muki abaana kodinga mwene singa yali akobya ati muna nze tiyesobola aye muna iwe bitangano oti mu magezi ozale muki mu muntu ono omwana tubenga balisigala mukika muno nze nga bwankuuma kyandibaire kisoboka kubato bange kuba nze mperano nganze omukulu tekisoboka olw'ensonga nze ndi baba waabwe kumpi kuba buli lwoba mukulu waani wa muganda wo oba ofuuse baba we muzeeyi yava nze nkola ki yentambulira okuyira kale abo bato bange bonze tiirayo kugemagana n'abakazi baabwe. So ewaye ku nsonga
eyokubanga Nabirye akalemeire ku mukyalo ono awava oba oli awo embeera embi n'okwenda okusaganya okulwanagana okolaki iwe nga tomugabulakuku nga tomugabulakuku ku nsonga dino. Neyanziza namukubira ku isimu era namweta era namugabulakuku yankuba ati baba nga bwonkobye ndakubivaaku era mpegano kantandikire gano okujja okunonenkereza nfune mponiye ntya era namukoba nti kyewandikoze era nekyo kutandika kunonya owoniye otya okuva ku mbeera eno yemutandise kuba mupera mwina atandise okubwikula oba obaire otukweka buti saawa eno kikoze ki kibwikwike kyoba okole ida tube galala tubone engeri ki yetunakinonenkerezaamu era olwokuba nti alina obwongo obusobola okuba nga ategeera ekyokola olwamukoba ntyo yena yatandikiraawo yanoonya abamawulire wuyo agire paka ku radio wanakapancho paka bwalwanisa paka saawa eno bwendikuwulira nti ali kujaga kuluya omufuzi oyo kyemwera ku Nabirye mugezi wa mukyalo eyayi mugezi kuba omukoba oba kujja Kampala oba kujjawa takubuuzayo kaita omuwandagira alumba bulumba era gyokoti nga ati natuusaira ndi wano so ali sharp obwongo bwakola ki ali sharp so nga ali kujja kuliya iwe magezi kigomo wako oba oli awo agajja okumuyamba okumwedula mu mbeera yalimu. Amagezi gemuwaaku nga muto wange ndi kumuwaaku ku magezi nti abe muntu omwikaikamu abe omuntu omuwulirisa abe omuntu omwetawaaze abe omuntu asobola okuba ng'addukira amadaala gabiseeku okutambuliraku okutuuka ku ekyo kyali kujaaku era atasobola kusuula amadaala kuba woosuula amadaala okuninuka oba tosobole kuninukayo oyenda oveeyo ayo okuninuka wasuula amadaala oba tosobola kale ndi kumusaba abe nga yerandiza ku madaala ago n'okusigala nga atukubiraku ife balese enuma. Okay, ayo onaja wayogera ku nimuzeyi ku nsonga edo wayogerako ku naye ng'omuntu waabona oba oli awo kwebyo byokumwegaana nga iwe omukulu tosobola kufuna kaire nojja noyogerako ku nimuzeyi kuba twenda blessing eda abazaire ekyo kyo ndakuba nga ntwala obuvunaanyizibwa nga mutabani we omukulu ndakutambula njeyo mubuuzeeku anangemerwa ensoni nandira mu mbeera ennungi era ndabakobera nti kituufu yamuniiza kino kuba abaana baniiza bulidde abazaire ayinza okuba nga waliyo kyamuniiziza ekiseera ekyo yakuba ti oyo ti mwana wange aye aba takobya ati tamwenda weti yakubere muzeeyi we ng'omukulu olina otwala obuvunaanyizibwa okole ki omukobere kuba twetaaga emikisa egy'abazaire gyojja yonayona olina okujja n'omukisa ogw'abazaire buli kyokolanga amagira gaba maigule kyova bwena ndigezaako kuba nti no kino kyaliwo aye nga iwe omukulu osobola okujja muzeeyi wamu nona ku nsonga era yaditegeera ono asobola okuba nga omwana muto yena alina obusungu taidinga omukulu tasobya omuzeeyi tasobya ayepega mu buto bwe takidi ekyo akuba ati neyankoba ekigambo omuzeeyi niwayogera era niwo ba mu nsobi so nga iwe omukulu olina okutwala obuvunaanyizibwa bwajjayo muzeeyi wamukobera ku nsonga dino era wamusaba oba oli awo atereze ayize olulimi ayinize Nabirye ebirungi kuba Nabirye wanaatera naabo obulungi era ajja kuyamba imwe tajja kuidayo ife nimwe omujja okufunamu ndowooza oba oli awo tirimbye era tolimbye era kyenja okola nga bwokobye era ndakutuukayo mbeeku nebyendogera naye tudda kwikaania tadda kuloba kubanga nze ndi nti muzeeyi muye musaasizi omutima gwe timukakanavu ino kale tujja kusirika wano eyo nemboozi ya muganda wa Nabirye oba mwalina wa Nabirye
nga tuwayawayakoko era ali kugezaako okuwerekera ku Nabirye mu lugendero olw'okujja kuliya okuba nga bamuterereza. Nsigala Yolisigira Yazid bakali ku subscribinga, please go ahead and subscribe. Nga YY Media tuba tujja kufaayo okubona nga tudda kujja mu maiso nga tulondola ensonga ya Nabirye niyo ali kujja